जेब में पैसा नहीं है, स्कूटी में हवा नहीं है, स्कूटी का मोबाइल नहीं है, अब क्या करो, साइकिल ही चलाना पड़ रहा है अभी। क्या करेगा इस हालत। तो हेलो जी, नमस्ते और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक ब्लॉग। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। और अभी मैं देख सकते हैं इधर में हूँ, देख सकते हैं गाइस, अभी मैं किधर में हूँ। अभी मैं इस बंगले के आगे खड़ा हूँ और ये स्कूटी किसका नहीं जानता है। और अभी साइकिल के इधर में खड़ा हूँ। चलिए निखंड के घर में जाते हैं, उसके घर से आते हैं मस्त से कॉक मस्त से जा रहे गाइस। तो मोपी तरीके से निखंड के घर चल रहे गाइस, उधर जाके पहुँचते हैं गाइस। बाय बाय। सो गाइस निखंड के घर आके पहुँच गए। इधर में आगे खड़ा है, उसको फोन कर लेते पहले। निखंड मोर साइकेल এটা গৈ আছে, আগপিনে মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। মস্ত ব্লগ বনাই এতিয়া এনে ঘৰলৈ গৈছে গাইস। मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जेब में पैसा नहीं है, स्कूटी में हवा नहीं है, स्कूटी का मोबाइल नहीं है, अब क्या करो, साइकिल ही चलाना पड़ रहा है अभी। क्या करेगा इस हालत। आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा इस निखंड ब्लॉग को। मेरे को भी वीडियो बना बना के हम लोग बड़े हो गए हैं। कितना भाई, अभी साइकिल किनने के लिए भी पैसा नहीं है, दूसरों का घर से साइकिल आने के लिए अभी जा रहे हैं कैसे साइकिल है जब या हम लोग साइकिल लेके निकले। ओह कुछ नहीं, चलो साइकिल लेके जाएंगे गैस पकड़ने के लिए। अभी जा रहे वो उसका एना का एना घर में। चलिए गैस जाते हैं अभी फटाफट से। ककाती मोर साइकिल अकमान चाय আছে ঠিকে আছে না সাইকেল ব্রেকও ঠিক আছে। ব্লগ ব্লগ হৈ যায়, ব্লগ হৈ যায়। ইয়াৰ কেছেটটো ধেৰ আছে আপোনাৰ। ইয়াৰ 7টা আছে আপোনাৰ। নামিব হ'লে চুইচ আছে, চুইচটো দিলে এইটো ৱেট বস্তুটো চব কণ্ট্ৰল কৰে। কণ্ট্ৰল কৰি চুইচটো যেতিয়া আহে ন, প্ৰেছাৰটো ইয়াত পৰে, স্প্ৰিংডাল ঘূৰে আৰু এনেকুৱা কৰি লৈ লৈ যায় কাটাটো। নামাবলৈ এনেকুৱা হয়, উঠাবলৈ ইয়াতো এনেকুৱাই ওপৰত অঁ তাত টিপিলে যে ইয়াৰ এডাল টানে নে অঁ বৰা তল পিনেটো বৰা এইটো চাব, এইটো গৈটো উঠি থাকিব। এইটো উঠা, এইটো উঠা, অঁ এইটো উঠিছে আৰু বাঢ়ি সকালতে দেখুৱাই দিয়ে এইটো টিপি থাক, তলত টিপি থাক অঁ এতিয়া চাব পাৰে একদম ওপৰত আহি গ'ল দেখিলে। আৰু এতিয়া এতিয়া একদম একদম তল নামাৰিব, চাব নোৱা ওপৰতকৈ আৰু বাঢ়ে আৰু বাঢ়ে 6 নম্বৰলৈকে যাবগৈ হাত আৰু বাঢ়ে আকৌ বাঢ়ে অঁ ইমানলৈকে যাব। ককাই আপোনাৰ চাইকেলখন চলাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে? পুৰা ভাল লাগিছে চাইকেল চলাই। চলক 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 চলক, কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ ডেঞ্জাৰ আছে, ডেঞ্জাৰ আছে। অলপমান কাটাংগুনো কৈছে কেলৈ কি মই অইল দিয়া নাই ন, সেইটো অকণ কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে চলাই? ভাল লাগিলে ন? ঠিক আছে। নাই এইটো এইটো মই এনেকুৱা কৰি দিছোঁ, এইটো এনেকুৱা কৰি দিছোঁ। এইটো মইনাৰ মইনাৰ মাহীয়েকৰ পুতেক হয় নাই? হয় হয়। তাৰপিছত এইখন নতুন এখন চাইকেল লৈছে গাইছ, সেইখন চাব পৰিছে। এখন লিডাৰ হয়, এখন পূৰা হেভি চাইকেল মানে নক'ব গাইছ। এখন ল'লেই মানে চাইকেল লৈ পূৰা চলাই আছে। কেনেকুৱা লাগিলে চাইকেল চলাই, মানে অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? ভাল লাগিছে ন? আৰু কিমান লৈছিলে এখন? তাৰপিছত চাব পাৰিছে গাইছ, পূৰা মজা আৰু লিডাৰ হয় এখন। আগপিনে দিছে, পিছপিনেও দিছে, পূৰা মজা আৰু গাইছ। এইপিনে চাব পাৰিছে, এইপিনে ইয়াতো আছে। তাৰপিছত আপুনি যদি লৈ ল'ব পাৰে গাইছ, ফ্লিপকাৰ্টৰ অফাৰ দি আছে বৰ্তমান। ভাল লাগিলে গাইছ, লৈ ল'ব। আৰু এইপিনে মৃন্ময় আছে।